Meda focus gist ene nkoma ababeka yensa e wo fidiem ha se ni de chese emu orema nkasa na ansa na ebekoso no mame ena wase na mesanso ma wakwa aba Saudi Emergency Ghana TV ayo number 1 channel na abrani abibia no de odo ebebo odom e wo fidikese yi eso yenko ene story ne so abayiwe bi amasofu bi broken heart asama ne yade na wo behwe sofu ni situation a wo de cheche ni nsemu a areho emu orempa yes emre yenko ne nkonko tie ba ebeto yenko twetwe no eso abrante yemoajo aden ne nkwa amo aba bibia je se mo kan fa dai abrante maajo se yemu fada what the mate pay Rampacho dabi o sa ka fada ni bio na sa ko ese sini bi atete ba ne friend Abisinia na sa Abisinia no na ba ko omu na ne yire ni kunu ofa ne sofo ena sofo nso ye friend no omo ehuru no se o de sofo kwa na ne yire no ekopesika e o ha sofo brand se onne sofo kwa on friend no kwa no o so o kwa mpa chew ye bra no ano Abisinia sini no o se kwa mpa chew address ye se ko ka adi mu ye bra wo o fara me ka se zi father oni enye wo wanyi kwaro mbro father o wale ne boso kora be from father o ba e ma nyina from father ye ni ma de kura de father ne ba na abeku mu no na wo ni dia na yo abrante e de do nam Rampacho ayumre de e boko ba anya boko sa Pacho be mfie numa etwemu na mihia oba bi menene try kakra asetre ne mu no no ayese one mentra bi edu ba bi oyese one mentra bi to one mbejai me kan manu masem bia anyeyi mikrokro ne bia anyeyi ampa one mejai senior man ahayusuade okay eti yenhwe ekwan ya ofa so ehia oba no ohia no wo he na okoi na anhia ene komo bei na utumi ni di ya otwema wo Rampacho kwa mfa so hia no de na ma sorry abeko 96 eno abi na no nso ko o asori ba Rampacho kontrofi kokora ne o mrewa mo ana mu tware mo ho enti me na me bom pipe na me join tawa o ma sorry na me ko okay enti ono so no tonyum ono so tibi bom pipe ye yam pipe ba ana o wa chiri kakra mo mto no bi e wo to pa Bacho na ne ho ofe kakra kwasi eni mu nim nipa bo no abaka se na no ofe kakra Lawson FM 96.3 sa okay to aswe enti obefa madam for twembe obefa madam for enti na me no ye ko ne ye ba otu ko na otu ba aye bom pipe bom me join tawa tora bi atawa ye bom pipe crowd mi di machi eba bi wodi nkuto don pompo wo mu ana daddy o ka kire me se opese one metina se de misi esum no bema para na okwa asole atie nyankopɔ asempa be bacho na mamisa wo okay on se kramati mi chiri ko pedompe kramai otimi ko na kwase dem no akofa dompe wu bi da bacho ma hu bi da na on se da krubu o ma dompe no achinji so owura kramai pa cho me hwe oda Lawson hu bi da enye ne ma nyina ne sia efri nyame o eno oba no ba on chen be ka kiro se opeso no tia there's a mouse scholarship hona abeka to aso daddy no crowd kan no mamfa nya asem sa because na misuro se obi a sofketu a obese we sofo odwane tawa obompa e o ya konchire na owa asorum na no oba owa asorum boy dwaman de na misuro kakra enti eche take time by 4 months ebam ti edidi mo ana meneno ye yeshia da corona namu ishia eba entem pacho ekwan be na efa so a utimi ni hia oni ko hia woni dem ana oba wo dem pacho oba me dem oba me hofi
so be dey all banadwene be ne wontrim pacho na modi kan akasa siese bia ne beba so anase obeduru ho ansana adwene no ekopiem se ebeba so Lawson FM pacho na ye di nkoma akwa akire ntina aduru sa ntina ya kan sie so se mo bewi mo pacho anda tawa prayer obompae ekwaya nyankopon ka se emfa so nware no na nim se obi po obi age so kwa busua okosere no e ma asofo de wom se gu won so na nim sa pacho ormante na nim sa darim pacho o kasa mentio darim pacho ai na che se unim ena wa we awe en wa mia wani a se wanya ka so be pai ne de paya na be pa no hwe momma yentu ye ho fo na nipa mo ba ye nchen no ni omu nyina na de adwempa ba obi o ya soma no na de a mehu e owi asese se wo ye wadwe se wonya ade efo eje efo ade efo a dakro ade efo no ano obeto da boarding if say empenise se wo pade de foda wonya asema de fodi eti oba ba wo nchen abese wo pe wa prinso one na keka ebeba so ti oba ne ba no wa hand draws come moi and wa head skirt no head skirt and I know a tra if I should all straight dress wa ba and obedru demo mo ye de but oba e no na mu hia ekọ so e huna mu hia e de na huna mu hia wo ednam okay jabutre so oba na betra wonchen ebi asometi akonyam no betra me nchen nam denchi no anase me dem akonya ni ho mema no a yebo adwaman no ye dem akonya nsi oba betra mpa so oba eju odena mienu bo na ni se ya na odnisa pemokoko kakrabu na ada ho no eje oyene de eri pacho we no na ye di kan di nkoma ade hu nkoma ofun so afo about a month kra nti oba ya the first time na obesra me no ono akra ne kan se oba BBC na o ha ebe ena so ka se ora beti asie as you emma nas you na mpacho bra ade why mpai bofui na obo mpai mpacho ebra oba no bo eba dem ho no peso no ye bibi no odon sa to alele nkwan so bo so mpai Bible say ni ebenya bia yente ho ansa na kafra yedi say ya aduane say bibia pacho timinya ehon konkro ni sane e ma de onsa eto alele nkwan so bo so mpai ya wajai sesedemu Nerim pacho da bina de tiene se mi angasa first of all na minim nyame ena na obompai na minim nyame basa na empa bobofo pacho mbefa nyame no anche ena mikoshia no gawe no sorry ni obani ade bi wa unim nyame kura o so hu ade bi wa unim nyame kura ye nyina ye bepe yo ye nyina abobo bonwaman no abia meka se nwaman a eye plura chese doso enye ba kope ye nimpa se adwaman ne nye bado bebo etu timi nkan kyerem se na befa nyame nche nti ena yes ama fidi ni ope ba bi do ho ato ye owura na anim se nye eti na unim se oba wonye ne ho ade on ne koda enye kanokre pacho minim se ye adwaman na wa no obeka ntu ka bebu ye to aso the day after enano na femene no ya beye akwese oba ne nikunu aware pacho tina otwe bia na mutimi hia mprebe sei pacho no de bebe na ewo mu a wa ya branches a ho odin yango kra ne no otwe mpra beboka wonem tina ne hia anti koduru ba bi mo oba no betra won chen ana pacho na otene ma me fie okay but na me no mo atiben enti tina o ma me su nim so ne bompae ana onim se on ne twempra but ono ne ma me ne Lawson FM sen me ne ba no e wo BBC eye and ya na mo kana bro se mu deti to aso e
Inti yetana 2 years daddy. But ono menene tiro na bibi obe request bia na mitimi yema no. Monyime. Epacho yenyem yensen ba akumba ba o se. Nam ko iguye. O se nbacho. Eda ho twem. To aso. Inti yetana for 2 years. Ena ono ansa kan so ne mentre bi. Oh. Sa time no. Na waya mama kuma ko dimpa like mabedo no pa. Yes. Inti waka so ne men. Eni ma be sara na oye kirewa ma unya do. Dan penise obi bedo obi no ne wase. Obi bedo obi no ne wase. Ohun. 96.8. Ne physical appearance so kan. Eno no o pa kire se. Physical appearance. O pa kire se. E fan ba bi ne me hwa ho fe. Ne ho fe. Patche. Ne ho so go kama. Wa head straight dress crew team say bingo sunu bubum. Sa pepe. Ah, sa pepe. Eno na eku ye na mu eku ye wo so beku. Eti e ma broke ya teche. But me yare on cry be 4 months. Pacho ya no akasa gum den. O yare on be 4 months. She dem za ye fita mintimi na. Ize me nom adra mani pada ansana matimi ada. Oh, kafra bema. Enye wonko. Ono no ba me mitimi hwe ni ye pa o de ma no ma na atutu. Ana chese yese ye kenkae ma wono matena ondodo no ebebe se wa afo ani bubu. Bacho after we no menya my different you na aba makwem but situation na makomu no yo dija amenita mama ntimi no mu bia ntna oye ye behwe nne empanizo oyuosi na wansense na ebehu no owi abrewa nkuruma ebehwe nne se sa situation no oba we na de ma wo na so ofiri ho no ena sa ha no bae etu de ko anim ne wo ko no akọ Bacho menini jae na be 1 month na me hu se me be ma start ye me ya ma start ejunso moja me sotia na eti me ntimi ndidi enti ashase no me fa ne se eye yare angasa na aba enti me ko pharmacist atoto no me ya anya hwe anko hebaris for ise bantese ye ton odo makope bi ato anko ko hospital mo run test awodo omo ye test na omo ntimi ka se yare we ena how but me am de me wedia mu se yare si na ha me omo test na omo ho we nti pe me report abeka kire doctor no wa ho so ama me ehundu nti me ba be no na week na awo se me de me ho ko kire me ko na de etia na etia sotia na mitimi ndidi mitimi nyema wo hwe oh menya severe pain ewo me waist mitimi nyina me na so be 20 minutes Abrabo entrance ni nyina e masem me pese etwa ho ba na wakoe Kristo ni de me pese mbisa o adentina ma na omtonyom no omo pass of force na so for pe onsa unse ma na omta tonyom no ebi bebre no aya so for irin mo unu ma da kro bema me bisu asem se o irin no otonyom mpacho endedi nam si die tira mo asofo no ya na mo pe emma no wo mo to nyum sar eri mpacho no de ntimi nkyerɛw ma me nkyerɛw o se ya na emma no de won achi e kyerɛ asofo no okay so mo gina pulpit na nim no mo to nyum no a wo achi no e kyerɛ asofo no ɛna wo mo anum so kyerɛ asoma no eti ne ekoso wo akyerɛ onyina asofo bi tep ai my god oboa ne baby abrem eti sofo hwe sa to no eto nyom no o ma wa sole ba mefo ko agimi ya duru baby a na ayeden no onya ne ge na tra o
Africa na sa ne mako wuni agukoduro o so la homa chi akobo basre dom edi ese wa komete ene friend broken heart no wa yare bosome mako nan eja we tufo de we ti zero wa ko kejeti arombo to said to eno ye tufo eno bi e kan no yetio jai wie no mehu se akofa be ma fofora ono so eye sofo saa anete se wo so ye sofo saa e ba daddy meme de no Lawson FM enkom se no master tia no meye ho adwuma but the okofa no de no oye sofo ankasa ono mpore o wie Bible school nti yare ne bae na ma chia Father minya solution no ena me fa akire tie fa akire no omo beka se oba na me ne tena no ona desire na eme na oba no weni oye nsuo ba owo eda na sinim enti se ona wo tena na opo asema onfa saade ne nye o ma abo ne nka o he masma na me kan se bi enti oba ne nsuo ba tie du ba bi na opeso kwa na juma ede she nsa no wabedi awie owia na ode saade na yo na okọ nti ono ne de ne se nyame nkrofo omo a wo afa so be nyame juma omo kwa na ope na mpacho tieti modi kai obi bi penyana Lawson FM ana wo na odi di kai mpacho na minim but me share no onye virgin there okay enti me no obi nso call baby say me bra ba ko say wa free nyame mu ahwease o baby na okoye no bia be kura na nye sofo ho mpacho okọ ha o why is Samson ahwease do mpacho ni pa no o comfort on pa ye ntimi anyo first one hiri baba ni nyina chi shakabori ke baba sala nyina chi kokonfo ye ne ane duru ba bi ha ye ho na konfo mu nye atamfo to aso first of the edikano mene obi call baby anani pa no kwakwa na de but nani pa no ehon de na ye sofo ze ko ana ohun meme problem o kan straight sa branche oba binti anka wo wadu akire pa ba mahunso oba binti na oda so te baby a ote na mahunso wo yare wo problem wo usisim o kan me ha oni nyina obra wonni ni nkomoda menen me nhia no baby a ne kan de emro na ne ye enti Father machinya anuna machinya dese mapem ehun ska mase nyiska ketua se nuntina me de abeda mo se adaroma nyame na mo se ka o ka e nyina no ye hu yade no etesei ohin na ayewo yare no ekọ abusa na o se baba so kraman ena oba no de ayeme na aboa ne ka me no jasa ebro no gu mu ewo enka tete ne ebeto ye no anansesem susu eno a eti me widie mo hihime me nanse hihime seja oha trobi am beda yise bisa nsuonyu 96.3 am de me nanse sim trobi kra fridge bu nsuo nam koyi am de agu bucket nam de me sisa baba no we sisi am ni baby a onam na ni number am won number but me te ne sa no me delete ne number be ba cho o ye ne bone ansa na o ko kanokre se ofom no a kanokre dari mpacho nyame anim no kre ma nya ne bone bia na na me ka se ono no oba mene na atena ma hwene yie pa am de ne to adwuma mu nyina dadi bibia nsi eno no jaye dari mpacho ananchi nyu ahwo kakra bi bai bacho ya akazakasa bia ma mene ne ntem na wa anya de bi o ka chiro sa de a wo ye mempe me pacho debi to jai wonu a se o si are be na o ayo isi ya yare no medwunso moja me sotia na etimintimi ndidi masene mu se nyina metena se mu se ayekro but we inside o sisim
mpacho masene mu se me to ase no okay na me mema so aso tia na eti ensansa ne ade na yi itimi jackini pacho esori ensori ye tese waye ne tese yes waye ne se mintimi no ba bia antene mintimi so mo abewi okura kojoto tiwa umum de wadwene be o se asole so ne mum lemlemle mpacho ano ye de ni bra fred nkuto ena eja nkuto ye de original nkuto ni bi ebrem kura so mse ana pacha sabi na yo fada mpacho e division ni ja de on for ba bia ana me ka se wakofa mamienu na eye dey na onu ja ya ode sa ade na ja o so se on maune oba bia nhia bio na utumi kofa aba dari mi nim se me fanse no ma yere na empo no mo ame no mo etna ya no me asa wo mo e pacho semene obi be bi na man protect me ho a no wanya bi nti me hu ne sa no me pese me de yare no abesa obi a bi mtime ba bi na me no ba bi anti na pacho oba no so ne tie na yare bi etisa onni bi pacho da bi hwe ni ne so onni na onya na e kama bia e fine pacho e bibia e kama ebrebe na wusi wonya sa yare no menene jaye no ne mant ne busume pepepe etu hu se wonya yade na nsa na okofo obi anase ofa obi na wusi wonya yare no pacho mu se manya yare no na yare no wo ba na nye emeye sibie na mi say normal yare nti na mi gusu a me kon hospital na me kon nom ndo enura ma nom ndo ne bebre ejunso kra ejunso no bon adwo eso still daddy en sansa bi aguba bi amintumi nkana bacho me be ma ho awunya adensa bacho ena se obi wa ne de nsuo gu no me de na entesa na mu mabra ebia akono aba mu na o yeso wo ko obi nchen no sa time na nsuo beba agu ani mase ti oko bancha unu ho no agiem nsuo obo se sa time na nsuo fita na be start say ap everywhere kafro neno ne wo kan e ya ho baye nsuo unu ma ho baye nsuo me pacho ne e friend spam no and I quite crash so a friend juice. Na emu de he bi na ohunu sa. But we no de a different from ya na mu api kakra. Ha we ni a different we ni ba bible encha basa anti ya na me fere crash e bia ni pareba me chiri mama na hu me ho. Enti Oba mami no am kasa me no mo tan ba ko de o smart da bia me share aba na da cross also mpe eno 96.3 obekon raw o for so se opese o hwe me be ma o yeso de nsa sum sum bia me man kwan nti ya na eno se dem pa na me de hye ho opese o hwe me man kwan nze Nigeria president ne friend Abubakar Tafra Belewa ache metini de kuraje obi wari anu opese o Tafra Bele krom sai se microphone de tunu me no o Tafra Bele la ya ho nti eti bia o na de yakase obi akọ Tafra Bele abele so de abele wo so beti chinchinka nti o ko Tafra Bele enti bia o pa Bele Tafra won so ya no atwo ho nampachu kafra wakoye test ehu yade kropa hawo no yenya din bi de ama yade a hawo no ana test edi mpacho dai mako hospital saudo mienu ne nyina omo nya omo ma pacho okọ ketuo mu na akesiem ba ko ye kesie no ba ko ye ketuo first one no afina na yare no na okase uta akọ baabi so okwadu nsifo okọje aduro ano na ye hebales say ye kaso obi edunsini a otete nro mpacho na ote ama na wokwa de yare na aka kirom say hawo pacho am kase de na me ka kirom se menya gonorrhea ba ye de na otro ni din say gonorrhea ni ama gonorrhea duro anomo anso enkohwe
enam yare yam se obe enan a se ena sa gonorrhea na e baba so no ohu eno kra no yesai wo mu types ye obaba so kenre eno na ba so na obe ma no hi usi empani for no hwe bibia kenre ade a wo so si ho a na ehi ti baba so kenre wo ho ene obaba so nkukodwie ebu ha ene namo te se ne nkukodwie ne nam ho no ene obaba so koto no ha na obe me maje pe se obe mu so a pe ene e frɛ no koto no yare ba ko no o but ensenkyerene a eda na de ne bidin eno no eti sa enam yare no ne sa nya din ne sa enafom ena edura de se bia no a ede trouble gu yam watim says onsuru nyina edane ebra unya yare no wadu madura ma bia so ate kakra e bia yare no ekofem kakra ena asan ba anase te se eni bacho start no na me yes VNT meto aduro bi o herbalist bi no motor information center na meto bi na mbe na no me ekofom kakra okay but ya ne sampaja ndi be 3 days do amus ade uja no mo na bacho da aduro na me ode ma me no na 2 days pe na me no mi wi enso me ko panie me wo panie so ye se e ba from kakra but by 7 days is a course ti afi e ma me ya ju panie na bia be bo am ti me wo to aso sa afi kura de sata na ene me sister no moana aye inti me wa inti me omo bi me wa na ma Johnson me wa ma Johnson me ba cho na okoye hwehwemu okoye test okorani test no na hospital wa no yema bacho hospital and ye be ma one more chance on this time no so bi ba ha empanisi se ohunu dua ne hini nyina ne tuo no nye enye din bio ye mpese ye be ye dwumodi adwuma bia obi aba ha na bare ne empanimfo be din komo but ka run a test if say sad nam yare no na husu ani suban ne sese na ehu se yare aso mesi de ha na ye pa no adura na ama ya mre ankwa se matra makwe yenso aduro we hwe se ebefa yenso we hwe se befa dabi nanka ye kwa ma ho to but asma mpeza ka cho se ode wasem aba ha no nyagide se yare nti se de kura beko ma bibia ha wo de emfa ho ni hu a ebebo ene ho dae a beso na aso dae na be matwa firi ho na utira eno kura de eye bonus ene ma kitikiti nyankopon tiasi obefa ho edi wade na abarwad mum to be frank senka yinya binyano anka mepe Lawson FM 96.3 yes wasako waresofo dari onu so ntimina antana wanyi akra na sofo so wanya ya de bi minim kwan a efa so mo muja se bi eye no ana denisi na ebi nso ho ahun yare na on ho bia enya sabe beye bia na wo bi na egunase bia yare na ade ba ko a me amede madwene toto fam ene se kafra mema kafra wo babia ensuo ene ho ba ensuo no fa nyina efa ba fa ko na nyankopon enwanwafo se we die duru ha no amana ba we die duru ha no amana ba etia ye tokro no eniema famu free ye mu ba no ba ko but a mad omo de endoso it is before se oba ebeti yare bi nka awo ni mu no Lawson FM na twem bosume be miense ko bosume na bo obra wo be ma enne ochena o kodun so no anya san se kai mate wakote eti bia na yare no wo ho dada enye baye bia ena obi so ho a ne de ne ye baye aja
ohunu na apa ne chewa se kosua miense bia no amo ato no de afefa atiri ho tera me biza se wo fom no a na yakopa na ahema chew ne ehunu kwan ya befa so ebeje wo afrim ba bia aduro no wa ho tonti eduru ba bia nipa bibia benyanti utimi de bibisi bibia nan oh aha tira na bisa sa turi aboni bia ni mu a abiyare komon be sine na chiri asa to aso abusua sa ye kan yampa se medi ene mane nam na sa wo padi fode a wunya asem so ade fode o padi fode o pene ama fofofo a wunya asem so fofo na ka sofo so de empra twen fa ho ben sofo a wuni mamamre wuni mamane wo awu asori won hihye ya wo de chese wo na wo awose wutun kofofo na mo twom ho fini ama ense fata ho no wo sofo no wo mom no waje aginem na wo bu adwaman ti e kan mu nti aye nyina de ho bagim nti wo so wo de ho age mu bi sofo ke na we wo koto obi fo nti wo ye sure so betie die wo tu sana mo we ya etumi yinyin sengu na wo koto obi fo nti wo ye sure so betie die asofo binom ede Kristosom adinyamesom akato manim eno mudidi nsem omo hwe asore ma no omno mudede de rough sebe manimu a omno mudede de rough nyinsem ba no mo asasa so atu omfo no ha ko yegu asofo amutufo se dwama monye bonenye munim pefe se ye bone na moye amutufo mutu afofrofo so mo betwom ho afiri ho mumum na musia no maje aginem na moye na we obede no akotu wasore ba efo sa won twene ho firi ho na wo hu oba no na sa woni gine ho a sofu mu aden na wo sa wo ye wo sa wutu anamo na akọ na busuafo ho akotu ne tinsa na wo de oba yi ba wo fie koye ne ho ade e wo amamre kwan so na wo de ne ba fie na oba ye wo de afebọ na wo de open adifode esanse ono ana de ne ho abenti wonya fofole nti wo chia wo hu situation si awakom situation si awodo ho akwakotum na obaye ja awakoi hwehwe mu a ese ye oba na ye nsuo ba na den stories bebre mumye hwe yi o na nye tokro bia na ewrem nyi ba bia na de etiwura nyi ba bia o na de etiwura nti si anhwe Abrabo na ye boni yi ni e fa nyama bi se ye normal etwase esi we de enye hwe ye de ho beto asem ye be kwa fa asem aba beto ye ho a ye ho so atese ye susu kra da se besi sisi ahwe na wotumi gina ho for some hours ne aden eya na se how bi ba ye so a ye fa ne se ye firimu fia ya nkohu biem na ye yesi ya yenyese enso onya firimu fia na san akofoforo so ye fanya futu mfantu ye hofu na san akofoforo so ya nkasa ase ye ntrefo ya so odin sana meka ya so odin ya futu oho ya nsachira nipa o disen so hwe na abribia no mehu ya nkanso na akachi na ye too late mumye ntu ye hofu ye ntwe ye ho enfamfiri nyama a ense na enfata ho se de bia ye kase ye boni ni wi be kwa kwasira boni facha na ye ni da ho boni ne ye yi o tese enye ne kwa so no na Nyankopon no yodo se abri bia ye boni a o se akonya wo ho se ye be sira boni facha no de be che ye boni a ne aba be sira boni facha no de a che ne ya sa kwa repeat the same mistake ne ye no isan se ye be sira boni facha Nyankopon de be che nti ne ye din sem eye din ya bibia wo na wiye dako ebeye dabone e de amaw abusua mumyensa kra ye ntwe ye ho fini ama ense ne fata ho ye se futu wo hoi ensa kire nipa disen so hwe na se wo bo Abrabo ni ye a ebeko ye de ama wa mo ni ye nso a ene wa wasema o mmoma me na mesume mboma aha na mde wosi like video na share na fe subscribe for me aha na so that's why emergency Ghana TV medin ye na akosua adepa ushia mabonten na aboje meso a meso meje wo so mama wutu abusua aha ana mde obesi makro